Menhendai kulong kuma, keri India bat keri China kilong kiri kiba don kejingide keba janai. Kaniam Buddhis kawanra kejing senyubha. Kapule puthi kawanra kejingnang jingstan. Bat kejingidi thet kawanra kejing mentoy pedang kine ki arteli kiri. Kiri ustad na China ru kiwan se India ban pule sipang ubuda. Kisamla pule kinong ilam niam kinong dinong thet ki yajbet sikmat klem jinge kanan. Omdon kata kejinge sian. Omdon kita kisipai don tang kejinge day kebakhoj. Apedang kine ki arteli kiri. Henry kat barang yat kipor kejinge day jong ke India ber ke China ru kala. Kadau benengkong kedai kejinge kini kapot. Ka China kekam yaka aksai chin. Ka India ru keong ba kedai kejongka. Ka China kekam ru yaka Arunachal Pradesh. Yaka ba kebedai jongka India. Ha usnem kat kendain ripuar haduk baki lepoi syakatma. Bat ha arjar arpeu ru kispai na arteli kiliang kilaya letma hagalwan ki kini yaka ledak. Kejing ye pen i bor spai kejing ye kini kapot kapen i ba omdon syuk kata kejing ye day pedang kini ki arteli kiri. Watla ke India kadang titiar na ke China ru Henry kamlong syuk kum kipor menhendai. Bat habang yoi haki sosial media ru ke India kalekhang ne kalaban ya bonteli ki apps jongka China. Kum ka TikTok ke game PUBG bat kiwei. Hapadang kene kejing ikan an ke China kelasdang ban penyedai perlok bat ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Myanmar bat kiwei de kiri. Katba ke India ru kelasdang ban penyedai perlok bat ke USA, ke Rusia, ke Australia bat kiwei de kiri. Teto, syuaban pukut ye kena kejing itu kena belengkot kermen ba cisin kesengi kin sayelong biang kum kipor ba mensyua. Namar ngidon kam ke syongsuk songsany ha kena ke pertei. Kumba piyoi kena ketma pertei mta kalong ke baju lor ba. Namar kipedon kam deki nuclear bombs.